Shalom mahubata haganupan. Bapa inang kuria ni Tuhan bani panorangon jaloon tama ambilan partonggoan. Paima ijalohita ambilan on pasadahita ma uhurta martonggo mahita. Dame ni naibatama na mengatasi segala hauhuron. Inma naman ramotkon uhur pakon pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus. Amen. Ambilan malas niuhur bata sadarion aima humbani 2 Musa 10 siah ayat sada das subani onom. Das halak Israel hudolok Sinai. Patolu bulan kon dop luar halak Israel hun tanoh Masir bani ari ai dasma sidia hu halimisan Sinai dop Misir sedia hun papidim anjahadas hu halimisan Sinai marsaran ma sidia i halimisan ai ijaido marsaran Israel totang ni dolok ai. Dop ai takko masi Musa maraya naibata. Idilohon Jahoba ma hubani hundolok ai ninima. Sonon ma hatahononmu hubani ginopar ni si Jakob anjaha patugahonmu hubani halak Israel. Domma ididahanima na hubahen in hubani halak Masir. Apa na hubobahon in hanima songon iatas ni habong ni manuk-manuk nang gordaha das subakku. Aipe anggo itangyon hanima hatakku anjaha ihorjaon hanima padankin gabe auma simada hanima humbani sagala bangsa. Aigo bakkudo ganup dunia on. Gabe harajaon malim-malim mahanima bakku anjaha sada bangsa napasing on mahata si hatahononmu hubani halak Israel. Amen. Bapa inang hita haganupan ambilan on patugahkon pasal relasi ni naibata pakon bangsa Israel. Relasi ai idasarkon humbani idop niuhur ni naibata sedo humbani pambahenan ni bangsa Israel. Humbani pasal sada das kubani 10 ipatugah do sonaha karya ni naibata paluahkon bangsa Israel. Lebih kurang 400 tahun iparjabolon itano Masir. Marsitaronon bagal ijai. Tapi ipaluah naibata do sedia humbani parjabolon ai. Sangga ipardalanan sedia ihalimisan ai. Ipardakdak bangsa Masir do sedia. Jana idopak kon sedia do laut sigirgir na bagas ai. Tapi marhiti guguh ni naibata ipaluah do sedia. Humbani tantangan ni sedia bani panorang ijia. Sanggah lohean sedia ihalimisan ai. Ipasirsir naibatado ruti hubani sedia. Sonai ma karya-karya ni naibata napaluahkon namanjagai namanramotkon bangsa Israel. Haganu panai patugahkon pabuah karya ni naibata ai ma idop niuhur ni naibata. Nini bani ayat 4. Domma ididahanima nahubahen in hubani halak Masir. Apa nahubobahon in hanima songon
iatas ni habong ni manuk-manuk nang gordaha das subakku. Hataon patugahkon pasal perlindungan pemeliharaan ni Naibata hubani bangsa Israel. Songon manuk-manuk nang gordaha naman jaga naman ramotkon anak ni ase ulang madabuh ase ulang lohean. Sonai manai bata menjaga menramotkon melindungi bangsa Israel sadokah guluh ni sadia. Bangsa Israel ipaluah nai bata halani idop ni uhur ni nai bata tumando. Sedo halani rupe pakon pambahenan ni sedia. Ai mana ipatugah bani ambilan taon bahwa hubungan ni Naibata pakon bangsa Israel ibonai marhite idop niuhur ni Naibata. Dupkosi ipabutohkon pasal idop niuhur ni Naibata ai hubani bangsa Israel marhite Musa. Ipatugah Naibata mauset tanggung jawab ni bangsa Israel hubani Naibata. Aima manangihon pakon makorjahon hata ni Naibata. Halani doma ijalo sidia idop niuhur ni Naibata. Ijalo sidia haluahon na humbani Tuhan Naibata. Maningon sirsir do sedia. Manangihon pakon makorjahon hata ni Naibata. Dua parentahon gabe sada kesatuan na lang tarsirang. Lang sukup manangihon tumang. Tapi irik do ihorjahon parentah ay. Sonari bahat do halak karisten. Pitah karisten si panangi-nangi tumang. Rosuhdo ia manangar ambilan. Ambilan i gereja, baik melalui ambilan i YouTube, i TikTok, i Facebook pakon na legan-legan. Apalagi ambilan na lusu-lusu. Tapi kadang-kadang dopko si itangar ambilan ay salose lang adong tindakan nyata. Halaniai ningon sirsir do hita manangar pakon makorjahon hata ay. Ay do harosu pakon parentah ni Naibata hubani halak Israel rosi hubata panorang on. Martin Luther makatahon, kenapa gereja hanya buka 2 jam selama seminggu? Tujuannya supaya lebih banyak orang Kristen menjadi terang dalam kehidupan nyata. Hataon sedo makatahon lang perlu hita marminggu. Lang perlu partonggoan. Sedo ay. Tapi sada singat-singat hubani hita naman jalo idop niuhur ni Naibata. Maningon sirsir do hita manggulu ibagas hata ni Naibata ay. Halani aido ase bani bangsa Israel ipodahkon hata ay. Maningon manggulu dosa dia ibagas hata ni Naibata. Maningon ipataridahkon sedia do buah-buah ni idop ni hurai bani golu ni sadia. Halani Naibata do si mada sidia. Sedo dunia on, sedo diri ni sendiri, tapi Naibata do si mada golu ni sadia. Kita pesa sitong ni Bapa Inang, usido songon parentah ni Naibata hubani bangsa Israel ay. Hita pe doma manjalo idop niuhur ni Naibata. Halani ay maningon manggulu taat bertanggung jawab do hita bani parentah pakon suruhan ni Naibata ay. Adong do sonon sada kisah nyata
na isurat bani sada artikel namar judu bani artikel jurnal komparatif psikologi. Nini bani artikel adong sada jenis ikan paus orka. Ma ikan paus pembunuh. Bani sada panorang terjerat bani sada jaring. Lang pigadokah adong mahasoman ni paus na dilo-dilo hubani sekelompok aktivis pecinta laut na tudu lewat bani panorang ai. Janah lang pigadokah lau majol maon hubani ianan na ipatuduh paus orka ai. Janah longang majol maon halani na terjerat bani jaring do HP paus orka ibagas laut ai. Janah lang pigadokah ibebas konjol maon ma paus orka na terjerat bani jaring ai. Janah bebas ma paus orka ai, janah merlangi ma ia hubagas laut pakon hasomani. Tetapi lang pigadokah roh ma paus orka ai memberi hadiah ai madekke hubani jolma ai sebagai tanda terima kasih na domma ipalua hasomani. Bapa inang hita haganup idah kita itangar hita kisah nyata paus orka na memiliki naluri pembunuh bodoh membotoh martarima kasih hubani jolma na domma paluahkon hasomani. Terlebih mahita jolma na domma manjalo idop niuhur ni naibata halaniai martarima kasih mahita marhite na sir-sir hita manggulu ibagas hata ni Tuhan naibata. Jolma si partarima kasih lang sukup marhite pamanganta na makatahon martarima kasih. Tapi dihut do marhite guluh ta si ganup ari na makaguluh kon guluh si partarima kasih ai. Tantangan hubat tasonari halak Kristen. Buido halak Kristen bukus-bukus ni pitah. Tetapi perilakuna karakter ni moral ni doai humbani Tuhan naibata. Halaniai bapa inang hita haganup. Renungkon hita ma kalimat na parpudi bani ambilan luar biasa do makna ni teks taon. Masih bapa inang anggui pareksa hita humbani ayat sada nokan ai bahwa ternyata perdalanan ni bangsa Israel hun Masir das husine seng pitah perjalanan secara geografi ai. Tapi ai mah sebuah perjalanan rohani. Halani mengubah status hidup ni sedia. Jabulon hinan namar sitaronon sinan gabi anak harusun ni naibata sedia. Halani isobut do bani teks taon gabi harajaon malim-malim pakun bangsa nama pasing mas status na baru ai. Status na idapot kon bangsa Israel marhite hidup niuhur ni naibata. Sido halani sedia tapi halani hidup niuhur ni naibata. Gabi harajaon malim ai mana berarti bangsa Israel ma utusan ni naibata. Lahu memberi tahun. Hatani naibata hubani sagala bangsa. Sedia mana padaskon na mambuhan haliharon ni naibata hubani sagala bangsa. Janah bangsa na mapasing ay mabangsa na ikususkon. Ipisahkon. Naguluh ni sedia ikususkon hubani naibata. Artini guluh ni pakon karakter ni sedia maningon mancerminkon karakter ni naibata.
tu hubat tapi berlaku do hata ninai bataon. Gabi harajaon malim-malim mahita. Napataridahkon marhite guluhta idilo do hita. Isuru dai batado ita gabi utusanni. Padaskon ambilan nama der hubani haganup halak. Marhite sahabta pakon marhite guluhta. Dupku siay maningon sirsir doho mahita pataridahkon. Guluh pakon karakter ta na mencerminkon karakter ni nai bata. Parholong niate janah paridop niuhur na baggal ay. Halanyai bapa inang hita haganup. Dumma ijalo hita idop niuhur ni nai bata ay. Mangguluh mahita ibagas idop niuhur ni nai bata. Halak na manggulu ibagas idop niuhur ni nai bata menyadari pabua guluh ni diri nilang mararti pitah nai batado. Halani ay anggo itanda hita idop niuhur ialami hita idop niuhuron on mamangajari hita gabe jol masih partarima kasih gabe jol masih bujur uhur janah gabe jolma namar toruh niuhur bani goluh taon. Halani hita sadar pabua haganup goluh on. Aima halani idop niuhur ni Tuhan naibata. Amin. Tuhan memberkati.